Selamat datang kembali di Debat Caper. Edisi mie ayam kuah versus mie ayam tanpa kuah. Mie ayam kuah tuh paling the best. Lihat nih mie gua udah kecampur bumbu secara langsung, warnanya lebih eksotis, jadi makin menambah nafsu makan. Lagian mie ayam kok pakai kuah? Itu mie ayam apa mie instan rebus? Emang kata lu mie instan gak ada yang tanpa kuah, ha? Justru yang pakai kuah gini tuh lebih nyegerin. Ya, lu lihat nih mie gua. Udah, pada debat aja lu. Siapa lu? Kenalin, gua snack bon cabe kulit pangsit level 10. Gua punya tekstur crispy yang tidak keras dan rasa pedas ala bon cabe. Gua yakin akan menambah kenikmatan makan mie ayam tanpa mengurangi cita rasa mie ayamnya. Mau itu mie ayam kuah atau tanpa kuah, kalau ditambahin topping gua, snack bon cabe kulit pangsit level 10, gua yakin keduanya akan sama-sama makin tambah nikmat. Jadi udahlah, jangan berdebat mulu. Ada caper aja lu.